Kini kedai kedurasyan Meghalaya berngi pedang subhai pi barok syakatup kubur mentaka janmit syuban paish kubur kuburnya ini petcuai kimat berkongsan. Rakhi UPM Modi ya ke Veer Baal Diwas penpau halo ke jengkongsan jong kisamla ban kentir ya ke roi kepa jong keri. Penkop burom ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu dan ke Khusnam Perdana Menteri Rashtriya Bal Puraksha Syaki Kanyongut ikena ke belawan rak burom ke Keri. Onap syua ke Seng Kongres sakatukan isngi syua banit mudui sying ke Syari High Court halo ke jeng penyusuk ki Emilia jongka syaka Seng NPP. Onyakun ke UDP habon teli ke syuki ha ka election syki yang robar KHADC bat JHADC. Bat on pentrikam ke KHADC ya ki kendon an batamai bantik lekam ya ke yawidi tiat kenang banyada ya ki nongrep. Ki kubur kebunya. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ulai syem bentah ha ke jeng rakhi ya ka Veer Baal Diwas. Anong ba Delhi ha ka jing ai jing kren ka jong umudi ulapan pau ya ka jing kongsan jong ki samla ban kentiu ya ka lawai jong keri ula kentu ya ki samla bawat lada ki trei ha kanu ke bentaru ki dei benok senyang syakaroi ke par jong keri ha ka sengi umudi ula peliru ya ka suposit gram panchayat abian ban banjur halo ka jing donkam ya ki samla ban long nong yalam kenang ba anla ban wandur ya ka kam san himasima na ke benta ke lawai. भारत को जो युवा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की कमाल संभाल सकता है, भारत का जो युवा अपने इनोवेशन से आधुनिक विश्व को दिशा दे सकता है, जो युवा दुनिया के हर बड़े देश में हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा सकता है, वो युवा जब उसे आज नए अवसर मिल रहे हैं तो वो अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता. Ka Presiden Keri ke Draupadi Murmu ke penkop burom da ke Perdana Menteri Rashtriya Bal Puraskar syaki khat nyongut ki kena ki balala banwanra ya kenam bat ke burom naga benta Keri hakiliang beper ya kenika jeng penkop burom la pelong hanong ba Delhi kini ki kena ki layok pediang ke Khusnam la pihak haki nyo benta berkentup hakiliang ke art bat culture ka jeng slur ka jeng syam thamai ke science bat teknologi ka jeng train ke benta ke imlang saklang ki kam sports bat ki kam yada ya ke mariang kinong yo pediang Khusnam ki dei na ki khatsau tuli ki jela bat ki union territory kin yo pediang ya medal ka sernot bat ke Khusnam ka ba penpau halo ka jeng no senyang ki jongki Katong jong ke Khusnam Bal Puraskar kalong ban ai jing itu iki samla don sap bat ban penslur yaki banang trei bah syu haga benta baki don. प्यारे बच्चों, मुझे आप सभी पर गर्व है. मुझे ही नहीं पूरे देश को, पूरे समाज को आप सभी पर नाज है. आपने जो काम किए हैं वो असाधारण है. आपने जो हासिल किए हैं वो आश्चर्यजनक है. आप सब जो क्षमताएं हैं वो असीम है. आप सब में जो गुण है वो अतुलनीय है. अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं. Kaseng Kongres mentah ke sengi ke lapan benar bahkan apsyua sakatu kat ni sengi hasyua banlet mudui syakayeng ke Syari High Court halo ke jeng penyesok ki laingut ki MLA jongka syakaseng National People's Party lani NPP. Uhe ke MPCC ubak Vincent Pala ula kentok halo ke jeng penslam jong ulampang ke yang dorbar tauan ban syim ya karai halo ke jeng ujor jong keseng bat ong baga sorkar ke penslam kenang ya keni kekam. Ula banjur ba ulampang udai ban ai ya karai hapo lai benai Henry ke sorkar ke lek bempatiau. Kumban syupen kenmau ki laingut ki MLA ke Kongres ke tau ba Charles Marngar ubak Gabriel Waklang baru Dr. Celestine Dingdo ki la penyesok ia ladi syakaseng NPP haka basdang jong uni usnam. See the case which are
lying pending in the Speaker's court. Up to date, the Speaker has not given a decision, number one. Number two, if the Speaker, he doesn't give the verdict, so we wait for normally 3 months, because normally the rules is the Speaker has to dispose the case within 3 months. If he doesn't dispose the case, then definitely we will file to the appellate court. So we are waiting for another few days, so that after 3 months of the expiry, then we will go to the appellate court. That means the High Court or the Supreme Court. Ka United Democratic Party, UDP, kadang penkriak syarat-syarat nak kebentak election MDC syaka KHASI Hills Autonomous District Council, maka Giant Hills Autonomous District Council kebenlong haka arpui terik urampang ahaja apusan. Working President keseng uba Tito Starwell Khan ula pentikna baga seng ketemu ban penyekun habun teli ke jaka habaro arteli ki council bat ya ketup kerteng ban ningkong jong ki kertong ladap ban pelai. Ketup kerteng ka baar kan sami ha ka bakut jong uni usnam bat ketup ka bakhatdu an penmi ha ka basdang jong ukala lengkot aja apsan uba khan ula penpau ru baka seng kala banum penyeng kertong ha ka wei ne artli constituency na marki jengete baladon lupa baka seng Hill State People's Democratic Party lani HSPDP. Kalian ke parti UDP hing ilak pengkreat mengenai ia first list jong ki candidate ila dia release de mentaru krai syaman kut musnam ni sa release ka second list nama tidang don shoot na po Giant Hills berbentuk na po KHASI Hills Autonomous District Council apa ni declare sa ka second list nata how January bat kan sa dan saka third list kumbalong himenta ki ila pengkreat na paro ki jan baro konstitusi. Let's say like not away out, let's say considering him lah, bukan dia nama ni dan berkaitan stru jemut bakat tu kan ni ki nak yang jangka bagi parti jangka HSPDP. Ka KHASI Hills Autonomous District Council ni KHADC kala menjur ya ka KHASI Hills Autonomous District Establishment, Management and Control of Markets Rules ahaja apusau. Kenang mana ai jing dan nak bentak ke bahak kemiat jong kinong rep. Kene ke kendon an bethamai ban khanglat ya kinong khai ban ot ya ka jingkhia jong ki marep balawan de da kinong rep shayodo. Ke Kongres Mary Karpuri ke badai ke dekhot jong ke Executive Committee ke labanjur bagi kendon kin pentikna ba kinong rep kin yo ya ka jingsiu ke bahok nak ke bentak ki marep jong ki. Ke KHDC ke khmi lenti ya ka jinga trelang jong kinong khai jhur ban pentreikam ya kene ke kendon an bethamai ki belong Shibenta jong ka KHASI Hills Autonomous District Regulation Act ahajar arpuwei kabla yo ya ka jing menjur na ulat hau benai naitung ahajar arpulai. It's kem baling ba kini ki rules ki bangi nila de wanra mentakasngi bla de introduce bla de consider kan ya rap shibon yo nomret kam tam ha bai de bat ka kilo te kata ka di ko wei ka ba ka kilo bam sha shu ba kilo te ban ngangis kem ba kinong khayiru ken pedang ye kani mar amde ka ba ni ni super king tang ye ki nong khayi ndre hado ya ki nong rep ro ki nong rep ha kani ka rules mentan shu patai lingkot khandia kalong ba haba kira ikimar ki jong ki shayuru ki dei benda thau shwa ki jing thau ka babyang bat kham tam ba ki dei ba kinra ikimar ki jong ki ha ka takadur ba kinum yakhle shu bole se ba kinra ikimar ki bache mo ki de ben bo ki bache la ka jong le se ba di ki bar khyang la ka jong ki de ben La penkut no ya ka ayom Christmas sa West Giant Hills District da ka jingya Christmas Carol henen kesengi ha ka balai shimbenta lang da ka balang Church of Northern India Presbyterian ka balang Presbyterian Thalabo bat ka yeng mani Saint Teresa Catholic Parish Jawai. Hadian ka jingya seng ki reunget ki le ya pat ba hasurok ka yomus yang Jawai haringkat ka syat ka kemen da ki sur jingruai Christmas ka shingoit ba itanat balashna ha Jawai Parish ka bapen iya kadak jong ka jaka balakha yo Jesus Christ ha Bethlehem kat ba ha ka shnong mula milyang ka bahap ha East Giant Hills District daki hajar ki pait ba kilawan benishim benta ha ka jeng rakhi ka Christmas ha ka apsa wat apsan tarik unok pra ka balawan ra ya ka khubor ka jinkmen ha ka leng ka than
Ka National People's Party mau hati blok kala penbenar ya ubah job dan stand kum ukurtong MDC banyakun na mau hati constituency. Kini kajing penbenar kala mi ha kajing lang pait ba ke belalong Hamadan Nongjeri ha ringkat kajing don lang ubah preston tengsong bat kiwei kinong elam. Kaseng kala jet thamai ru ya kinong ket kam ke mau hati blok kentup ya ke dekot ke National People's Youth Front lani NPYF bat ke National Women's Front. Ha kajing rakyat ngajing keren kajong ubah preston ulaban ting baga seng kan satre shitom ban yo jing job ha kan election MDC ban ulapan pauru ya shibon ki kam penroi na kebenta ke mawati khamtam aga bedai bat kajing shna penbhai ki surok kajing wanra ya ke CNRD block bat kiwei ki scheme ki ban penmentoi ya kinong shong jong kathan. Menteri Ketnat Yadari jongkari Israel ukats ulapan tikna baka Israel kandang yai beteng ban ai jing yadai ke Gaza da ka babu ya ki sipai pahara bat ki outpost khnang ba onla ban wanra jing shngan ya ki jait ban riu Israel kene ka jing kren jong ukats skala mi hadien ba kari Israel bat ka kenhun Hamas ka labu klem la ban pen urlong ya ka jing soi soskular bat sangi asyat. Na kaliang ke kenhun Hamas kala keno ya kari Israel bakala bu kendon thamai kat bau mentirang ba ke Israel pad Benjamin Netanyahu ula keno bakadai kenie ke kenhun ka baklambat ya ke kular banwan syakami jesuk. Hakoi pat kaliang ki bahieng jong ki balasha set hagi kenhun Hamas naduk ke nyautrek ubnai risau ki la pelong da ka jingki bajarjar ha Tel Aviv bat dawai ke soka banlek no ya ke badon kam khnang ba ki bahieng hasem jong ki kinyo banwan payeng no biang. Ka India kelala bantik lekam no da laispak khatway run bat penhap drill wicket ya ke Australia ha ke sngi beningkong jong ke test basau jong ke border Gavaskar Trophy ke balong ha Melbourne. Nong tiet beningkong Sam Constance ulayo tang drill pow run kat ba Osman Khwaja yo san punyo run Manus Labuschagne nyopu aron ba Stephen Smith drill praron klem pat sha penhap ke wicket. Ka Australia kala job ya ka jing kenting pisa bat jet ban tiet ningkong. Ha kene ka lempung baro artli ki kendhun ki dang yakhat la kawai bat ki persang kat bala banyo jing job ha kene ka lempung ka badon santli ki jing khun la yo i unong ruai aktor bat nong penmi film bapau nam jong kari India Diljit Dosanjh baulawan rakhi ya ke Christmas hashlong Meghalaya la tei ka jingwan jong tei unong ruai ha nong ba shlong kala penpau lemba ka jingbu ka jong ya ki dur ha ki social media ha ka ba la yo i ba ulaya kai ha khandailat ba la yo i ru ya ki dur ba ula let kai sha ka jing king jri ka ba dei ka wei na ki jaka ba pau nam jong ka jela la khmi lenti ba ka ne ka jingwan kai jong kan kentiu shu ban kring ya ka jing itnat jong ka maryang bat ka kam jong kai per thei ha ka ni ka than. Mentang nyepet ya ka jinglong jingman ksin beneng hatura ka jing kriat kalong khatlai degree Celsius ka jing shit kalong 800 degree Celsius ka jing skam gau hau kalong sanpau na kishispa ka suim beneng kala banrang ha ki babun ki jaka haba pai pat shnong ba shlong ka jing kriat kalong 0.1 degree Celsius ka jing shit pat kalong khapra degree Celsius bat ka jing skam gau hau kalong 0.1 na kishispa ka suim beneng kala banrang ha ki babun ki jaka. Kat bah juai pat kajing kriat kalong pra degree Celsius bat kajing shit kalong khap pra degree Celsius kajing sam ka hau kalong samsan nak sispa kasum beneng kala banrang haki babun ki jaka. Shawan poi shika bekut jong tuk kubon pe biang sa isi niki mat bekongsan. Rakhi UPM Modi ya ke Veer Baal Diwas penpau hlo kajing kongsan jong kisamla ban kentiu ya ke roi kepa jong keri. Penkop burom ke Presiden Kari ke Draupadi Murmu dan ke Khusnam Perdana Menteri Rashtriya Bal Puraksha Syaki Khatnyongot ki kena ki belawan rak burom Kari. Onap shwa ke seng Kongres sakat tu kan isngi shwa banit mudui shi yang ke Syari High Court halo ke jing penyusok ki Emilia jongka ke seng NPP. Onya kun ke UDP habon teli ke syuki ha ka election syuki yang rabar KHADC bat JHADC.
บัดอันเป็นตรีกรรมกับ KHDC ยากิกันโดนอ่านแบบทำไมบันเตละกรรมยากโยวิดีเทียดขนังบัญญาดายากินองแรบเดี๋ยวพอโลกกระตุ้งละปอยชุบกุดจงกระทุกผู้บอลจึงมันตะกันจานเมียดหาดูบางนิชมพิลาชัยกสิหากระจุกกระปอคุดิชบุญยพิบาร์